enkonzweni. Sikhona enkonzweni. Labakhona mhlawumbe la. Haleluya. uNkulunkulu muhle. Haleluya. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu njani? Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi akuseni siyadlulisha kukhona abamoya ongcwele, kukhona abamfundisi bamake mfundisi libandla lonke ekuseni egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi usuku leli lelendwe nguye. Sizathu sazalele lesuku bekendela mina nawe ukuthi ngalesikhathi lesi sibe kuhlangana la sijabule ebukhoneni baNkulunkulu. Haleluya. Abekho abantu labake bafike ebukhoneni baNkulunkulu baphuma bakwatile. Haleluya. Ngoba kaNkulunkulu akufana nasebantwini. Umcimbi lo uhlanzwe uNkulunkulu awufane umcimbi uhlanzwe abantu. Bantu bahlangana emcimbini baphume sebacabene kuphume lapho sekuthi ihezi into lanzamulo sokufile. But laba hlanzwe uNkulunkulu bafika baphelele amandla, bafika bagula, bafika amandla angekho, bafika Timothy ngetulu kwabo, bathi nabaphuma kuleyo ndzawo baphuma bagcwalise ngemandla amasha, baphuma sebaphilile, baphuma ithemba selivuselelekile. Kwente njani bete uNkulunkulu umqalisi nemphelelisi wazo tonke izinto. So la njalo yini ngasusa uNkulunkulu athi Davide nakabhala ngajabula nabathi ngiyendini yasimakathe ngoba endini yasimakathe ngilapho ukuphila khona, ngilapho ukukhululeka khona, ngilapho kunako konke. Indzaba Davide wena uthi uyajabula basendini yasimakathe bekamfoke bomfo wakhe bebamlahlile, babakhe bekamlahlile kude bekamnaka, but wathi nakabuka wabona ukuthi kahle kahle mina injabulo yami nempokoto isendini yasimakathe. Haleluya. So nathi ngasesingabantu abanjalo nasifika kule ndzawo kube nale excitement ukuthi akafika endzaweni nje but ngite endzaweni yaNkulunkulu, endzaweni lendwele, endzaweni yenkazimulo. Haleluya. So uNkulunkulu asihlanza tami uhlanza uNkulunkulu ukhulumako ngelizwi lakhe. Namhla ekuseni into tethu ngasibengaba kulento letilizele kuvalini laba beNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Siyahamba semabhayibhelini ethu babe silinda lo phambi kwebandla Jesu saseyinkosi ngabona abantu lefana nalofana naye ngasinziswa ngaphendukela kuye. Akekho yomunye ibubeleke inkosi lengibonile sisinakhetha Jesu. Ngiyambona hamba nami la ngahambe ikhona, ngiyambona la kavuke ikhona vuka nami. Yena lekathi angidela ngilali athi unesabe ngidahamba phambili noma ngabe kubasomlilo noma ngabe kugujwe umgodi noma ngabe kunani yena uhamba phambili. Praise the Lord. Ebusuku sithi silele yena kadela kalali laphe liso uhlala alibhekise kithi ngoba uNkulunkulu uthembekile. Hallelujah. So semabhayibhelini ethu hlokotani ekuseni encwadini yaMarko chapter 2 siyaqala kufunda from verse 1 sokugcina lapha verse number 5. Ungesabili nawe jalo endleleni yonke ungesabili nawe jalo Mark chapter 2 verse Now from verse 1. 1. Emva kwamalanga sihloko sithi Jesu uphilisa umuntu lofe luhlangothi. Emva kwamalanga Jesu wabuyela eKhephanawume. Kwevakala ukuthi ubuyile ekhaya. Kwakungasibantu nje labebeta kuye, kwathi manje kwaswelakala inenzawo yekufaka lunyawo endlini. Ngisho nangaphandle emnyango abebashumayela livi laNkulunkulu. Walethwa kuye umuntu lobefe luhlangothi ethwelwe ngemadvodza lamane. Behluleka kumsonzeta edvute naJesu ngenxa yeminyaminya wesicubu. Ngakho base bavula sikhala eliphahleni lwendlu bacondzana naJesu bamehlisa ngeluhlaka lwakhe bambeka embi kwaJesu. Jesu abona kukholwa
ngokukholwa kwabo wathi kuye, mfanami, tono takho tithethelelo. Siyabonga master masiphindele lapha ku verse number 3. Emva kwalokho sithanda Verse 3. Walethwa kuye umuntu labefe luhlangothi, ethwelwe ngemadvodza lamane. Siyalibonga babelivi lakho, linemandla lingumlilo, namanje babeselehlile, alithole babumhlabathi lovunzile, lihlale. Siyabonga ukuthi alibuyele emuva lingakawendi umsebenzi. Khuluma ngalo babe nanamuhla, mangalisa babe ngalo ekhambeni likaJesu babe siyabonga. Amen. Amen. Hallelujah. La sifunza khona ihlokotami la make mfundisa futhi khona sithola inzaba la lethi emva kwamalanga Jesu wabuyela eKapanawume. Hallelujah. Lokho sho sabathi umuntu wabuyela shothi uke waya phambilini. Hallelujah. Nakaqhubeka funza make la sithola ukuthi sizathu saJesu lesambuyisa lapho lenzeka eKapanawume bekayekoshumayela livi laNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Lokho nesikhathanyalo besingathatha ukuthi bekunemvuselelo kulendzawo Jesu ayikovuselela beke lithele ngesikhathi siyabekisa ngesikhathanyalo ukuthi sebayeva abantu ukuthi kunemvuselelo endzaweni yasePola Park eground endzaweni yaseEmily groundini. Bantu basuka indzawo letindzawo labaye basuka engodini yesheya labaye basuka eBhuka abavile ukuthi kunelithende elibekiwe eEmily groundini. Bede kudova live laNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Venwa live laNkulunkulu labaye bafikile ngayitolo beva ukuthi lendzawo bantu bayaphilako bayabagulako kuyabathandazelo baphile. Bantu labanetinkinga bayathandazela tinkinga tiphele. Hallelujah. Nasesiqhubeka nalendzaba kuthiwa la ngiyacabanga mfundisi ngicabanga kwami ukuthi lamadvodza lawa lamane ake afika phambilini la kutokushela khona maybe kulokwekuqala bebakhona lamadvodza lamane Jesu ashumela live laNkulunkulu njengoba kuthiwa waphinze wabuyela futhi labo beva ukuthi hawu lo wehla eKapanawume uphinze wabuya futhi into etoshumayela live laNkulunkulu. Babethi sebathi no nawu umngane wethu sesimweni la maybe uzamile imizamo maybe isikhathi sesithe lesimabukane naso but nyalo ngoba naku futhi lendvodza eshumayela live laNkulunkulu ibuyile lendzawo yaseKapanawume bamthatha bahamba naye. Sihloko sami senzaba lesitokhuluma ngayo sithi hamba nebantfu lebatokuthatha bakubikise kuJesu. Hallelujah. Thola abangane empilweni lebatokuthatha bakubikise kuJesu. Hallelujah. Kungenzeka umndeni walesishosha mfundisi lo muntu ofehlangothi la bese uzame yonke imizamo but lo muntu angasizakali. Kungenzeka bekulekhetha indlela lebatizamako lo muntu akazama asitakala. Bebesibhedlela bamnyisile bodokotela bahluleka. Solo lo muntu afehlangothi angasidakali lo muntu but ngoba nebangani labane emadvodza lamane amthatha lo muntu bathi bona siyeva ukuthi kunenyanga ngalana labafehlangothi noma kuthiwa ushade sifulani lo muntu ungafika ungena endumbeni yakhe akakavuli imlomo uyaphila. But abangani bakhe bakhetha ukuthi siyakuva konke kukhona but sihamba naye simbikisa kuJesu. Abantu nasebabisa kuJesu mfundisi kuvamile kuba nesituku lesitovimba ukuthi ungasafiki kuJesu. Nakuba nemuntu nje elafika kuthatha umisa kuJesu kuvuka isituku lesitobelana nawe bakubuza ukuthi sokushasha emhlaba na leniya Jesu sokuhlulwe impilo na sokhetha Jesu. Situku leso livile isituku leso but abangani zathi noma situku simile bathi lona sihamba naye simbikisa kuJesu. Sihlobo sami ekuseni bakhona abantu labetanga sibasithe empilweni yakho but isito lelingamfaki Jesu ungalivumeli. Labangani bathi lo sihamba naye simbikisa kuJesu. Situku losituku but siya naye kuJesu. Umnyango ukhona noma ngabawukho but siya naye kuJesu. Uhamba nabani ekuseni wena empilweni yakho into tibe kanjena ngobani lo hamba nabo but ekuseni sihlobo sami hamba nemuntu letokuthatha akubikise kuJesu. Ukhala nebantu namhla uze unetitha nje wathatha indzaba takho
watitshela abantu kanti indzaba takho ngabe watimisa kuJesu nento ngabe setilungisekile namhla batitshele abantu batithatha bayotimisa ebantwini namhla futhi kwinhlekiso bathi lamadvodza lawa amane athi siyambona lo muntu simo sakhe sesinesikhathi esithe bathi namhla sesikhetha kumthatha simmise kuJesu. Hamba nabanye sesihlobo sami laba abantu baphelelwa amandla endzabeni yekukholwa iproblem lethethe emandla bathethe timo tabo batiniketa abantu bathethe inkinga batitshela abantu kanti thamba lebantfu umbuke umuntu before ukhuluma naye uve ilanguage yakhe kuthi khona la ifaka khona Jesu uma ingamfaki Jesu akukho lokho kulungela utoba netinkinga worse than before bathi bantu labatokuthatha bakumise Jesu bona labantu labo bantu labaqotho bantu abamikise endzaweni le-right bantu abangakuduhisi kule bantu abaduhile namhla labanye bebaphakathi endlini yekholwa babona tinkinga ngathi atipheli batshela labanye bantu babathatha bamikise endzaweni leti-wrong bantu bakuthatha bamikise endzaweni le-wrong. Haleluya. Ngoba lo muntu uyakuye uthi nenkinga leso ngasitakala njani akutshele indzawo leti-wrong letitokulimata lasekukholweni. Haleluya. Bathi hamba nebantfu letothi ufika kubo nanoma ngabe isimo sinjani bathi sikuthatha sikumisa kuJesu. Bakhona abazalwane namhlanje bangena se-Emelo labathina bathi bona muntu lanesimo lesithite sihamba naye ngemthandazo simmikisa kuNkulunkulu ayikho lenye indlela lesingamsita ngayo bathi nakathi isimo sinje athi kucela sitakala njani bathi sitahamba naye kuNkulunkulu ngemthandazo asikho lenye solution lesingamsita ngayo ngaphandle kokusimise kuNkulunkulu ngaphandle kokusimise kuJesu. Lamadvodza lamane adlulunzela mfundisi indlela ingekho sigcwele emnyango ngoba abantu bayathanda kuvimba uma sefike inkululeko yakho bathi lamadvodza fostela athi noma ngabe isituku simile lona sofika naye kuJesu. Haleluya. Noma ngabe umnyango ungabonakali umnyango sitawuvula esilonga tofika kuJesu. Haleluya. Praise the Lord. Bakhona abantu abahlala la e-Emelo labathi siyababona abantu beyilusha liyalimala thina sikhona bathi nakusathatha sinqumo kuthi sihamba nalo silimikisa kuJesu. Haleluya. Kuthi ngabantu abanjalo labatothatha abantu abamikise kuJesu. Sibona amabandla afa nje kunebantu abaphakathi esontweni bathi bantu abamikisa kuJesu. Haleluya. Ngibo abaphuza abaphakathi bakhipha abantu kuJesu. Babakhipha ngani na? Babakhipha ngetindzaba, babakhipha ngekusola, babakhipha ngekukhononda ngayo yonke indlela umuntu atifikela lana sona somtshele tinto lekangatibona lekangadati nedati lokuthi kusasa kasabuyi kwente njalo uyabuya yena kasabuyi kanti lo muntu ngabe umthethe wena wamnikisa kuJesu. Haleluya. Praise the Lord. Awumlethi umfundisi but umletha kuJesu. Umfundisi utoshumayela lo muntu amnikete Jesu ngoba nguwe lokubhonsile wasasaba endlini yekholwa endlini yenkazimulo semfundisi nakashumayela lo muntu umniketa Jesu. Bakhona nalamhlekuseni labathi sifuna kuthatha abantu sibamikise kuJesu labanye babakhipha abantu kuJesu ngenxa yetindzaba labanye babakhipha kuJesu ngetindlela letiphambene nemlunga kaNkulunkulu bathi namhlekuseni kufuneka abantu lebatothatha abantu babamikise kuJesu. Lamadvodza lamane amthatha lo muntu ammikisa kuJesu. Imagine umfundisi kuthiwa liphahla nakhuluma ngephahla kukhuluma ngendzawo lesetulu. Imagine kuthi labantu bakhuphu kanjani baze bafinyelele kuJesu. Uma unekukhandleka empilweni yakho kumbula kulangatelela ngemphefemulo webantfu uzama ngayo yonke indlela kuthi abantu bamikise kuJesu. Haleluya. Praise the Lord. Bathi namhla mfundisi sigcwele abazalwane bebathatha abantu babamikise esontweni. That is why umuntu akabuyi kusasa
ngoba bamletha esontweni kuthi lapha esontweni lethu kwenteka lokhu, lapha esontweni lethu kunalokhu nalokhu, bathi thatha umuntu umnikise kuJesu ngoba kuJesu akufanani nasesontweni. Nabamletha esontweni ngoba bathina siyaphilwa la, esikhathi ukubona ngathi awukaphili soyahamba, kanti la uJesu nguye kuphilisi, uyahlala kuye. Haleluya. Noma simo singavumi aze ukuthi Jesu akude athi madoda nabantu bangihlubuka nilehlaleleni na, bathi singasuka kuwe siyephi ngoba manje ukuphila atholakala kuwe. Bathi lesebane revelation yehlala kuJesu ukuthi baphiliswe kuJesu, abasasuswa noma ngabe kusiphi isimo ngoba labantu banikiswe kuJesu abanganikiswa esontweni. Jesu bekashumayela livi laNkulunkulu nemandla. Haleluya. Praise the Lord. Lesikhathi ashumayela livi laNkulunkulu nemandla, kuphila kuba khona uma unikiswa kuJesu. Hayi ngiyahamba. Lento bangitshelela ngiyibona. Bathi amthandaza lapho nathina emsebenzini besuka ngotholi. Haleluya. Kodwa enzaweni wrong, asinzawo emsebenzi le. Indzawo ufuna umbuso wakhe, sebese tonke indoda yangeteka kuye. Lesikhathi wena ufuna yena, lokho lokulangathelelako wena, yena uyakwathi. Ubethena seyakwentela kona. But ufuna abantu ofuna yena kuqala. That is why lamadvodza amthatha amisa kuJesu. Haleluya. Abazange basimisa ekuphileni, bathi bamthatha amisa kuJesu. Haleluya. Jesu mina wenza umsebenzi ngekubona ukukholwa kwalamadvodza. Kuthi bebethi khona indzawo bamisa dona khona aphile, bathi ba-opta kumisa kuJesu. Bantu labafika kwesihlobo sami bakhala, ubanika siphi isisombululo, ubatshela ngabani? Bathi kudinga abantu ekuseni bemfundisi lebathi sifuna kuthatha abantu labafika empilweni tethu sibamikise kuJesu. Haleluya. Nanoma abasemphakathini, nanoma abasemsebenzini umuntu ukhala ngenkinga, nanoma abemkuphi la usuke ukhona khona, noma abakusehlotsheni, ithatha ukumisa kuJesu. Labanye bakhona endlini ekholwa, bathi abamade ukuthi uyakholwa emsebenzini yakhe, abamade ukuthi uyakholwa nabantu abasondelene nabo. Into kwente njani? Ubona isikhathi Dr. ashonile. Futhi la bebangamati lo muntu ukuthi uhamba yiphi indlela. Bathi uma wena sokhethe Jesu njengenkosi nebantu basemndenini na ukhuluma nabo, indlela kuba yinye ukuthi bakhomba kuJesu, bayathi basodlule emhlabeni ukuthi lo muntu lo behamba ngendlela yekholo, behambe ngendlela yesondo. Haleluya. Kuthiwa lamadvodza amthatha bahamba naye kuJesu. Uthi bayafundisa khona siminye eminyango besivimbile ngenxa yezituku, bathi siyadlula siminye siyadlula kwesituku, thina sifuna la kunaJesu khona. Asikamlethanga kwesituku. Ngiyenta bamfundise ma-asha bekakhona emnyango, kunokuthi amsinde lo muntu amyekela. Bathi thina la sekugcwele phakathi, noma icondition yakhe nje bathi kugcwele phakathi. Bathi lamadvodza andlula kule ma-asha, andlula kuyo yonke iprotocol yemisondo, bandlula kuko konke uhlelo lemisondo. Bathi lo atofika kuJesu, simo sakhe sitoshintsha. Bakhuluma ngekholwa. Hamba nebantu labantu kumisa kuJesu. Posesi wami hamba nabantu kumisa kuJesu. Ungathi la ukhuluma ukuthi bathi umsebenzi lamalanga irate unemployment high, akutshela ukuthi ayithula thuba ntwana, angathi imali enyalo umntwana siyabeva baxoxa ngani ukuthi ungaba na 2 kumbe bathi munye malini nyalo, bathi 5858 ungathi 2 says una 1160 uyaphila. Uthi papa sendiyeni uthi lokhu nalokhu uyagcoba, usafuna ama-18 sesibhakagisi utakhona ukuhlala nemali. Lokhu uyakuthatha kunokuthi akulethe isisombululo ukuthi kuthemba Jesu utavula amathuba ukuthatha ukufaka enkingeni enye.
Akuphelele ukubaphampasa, akuphelele 1960. Uyadlula lapho. Hallelujah. Praise the Lord. But hamba nebantu seswami labantu okumikisa kuJesu. Hamba nebantu mfowethu labantu okumikisa kuJesu. Isisombululo sakho konke thino nguJesu. Kunebantu labasethi inkingeni namhla ngenxa yabanye abantu. Hallelujah. Bathi laba advice labanye abantu babakhipha la kuJesu. Namhla uthola senkingeni. Bathi labahamba na Jesu, nabathatha abantu babamisa Jesu, inkinga yabo Jesu uyangenelela. Ngoba uNkulunkulu weTimotongo. Labadoda futhi isibu. Abazange bakukhohlisa umngani wabo. Bathi le condition lonayo, siyabona bebethi inhlobo zizamile ukusitha, bende bakumikisile kamhlaba yalingana, bende bakumikisile kabalibanyana, bende bazama yonke imizamo, bathi akuzakwendeka lutho. Bathi thina namuhla siyakuthwala mngani wethu, singimikisa kuJesu. Abantu abamikisana kuJesu yila abantu lekuthina sahambe nabo. Hallelujah. Ungahambi nebantu lebatokuduhisa, ungahambi nebantu lebatokulahlekelisa, but hamba nebantu lebatokumikisa kuJesu. Emsebentini phela lebantu lebatokumikisa kuJesu. Bangathi indlela yeboshelwe khona. Hallelujah. Praise the Lord. Ngoba kukhona timbwenya. Nawuthi manje sokwentekani la. Lamathisha eBulungu athi hayi babindla la eboshelwe khona. Ngithi 4 namuhla, ngithi 4 kusasa, ngithi 4 ngalesithathu, ngithi 4 ngalesine, ngithi 4 Friday ngiya offer. Hawu ngisathe ibudget yamathisha seninayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hamba lebantu abatokumikisa kuJesu. Laba ngeke bakukhiphe kuJesu. Ngathi 4 ngeke babone. 4 ngeke babone. Hallelujah. Praise the Lord. Kanti isikhathi ngakutshela lokho ukukhipha kuJesu. Hallelujah. Ufake inkingeni ngoba amalanga akafani. Nawe lapha emsebenzini ufundisa. Kunela abanye uyabathi. Bebathana bathi ekuseni 14. Basamdini ayishift manje. Ekuseni bathi 14 lapha ekishini. Bayaholisana. Lo nosebenzela lapha ekishini bayaholisana. Ekuseni 14 kwakuseni 14. Enye langa sithi sengena mfundisi lebo sigele ekuseni nabo funa baphume. Nabathi baphuma bathola egedeni. Kuyaphathima la betinkwama. Asibathi nasi bakuphi. Mara bathunyelwe. Umthwalo sebawubekile lapha umuntu ubambe umthwalo wakhe uyashayisa. Nasivula sikwapho. Kuna 14 kuna shwela. Kuna ibisi. Kuna nyama engulube. Bathibele eceleni. Awusabaleka usakhona kushiya sikhwama. Umuntu uphuma kusena ubambe isikhwama sakhe bashayina eshifi. Laba sibavulanga la kuna 14 kuna lokhu. Kuna amagotshisi abathatha yakukholiswana nje. Ina shifi bangena bonke. Ngitshele 3 months no pay. 3 months no pay. Bathu yakhetha ukhetha ukusitosho be 3 months awuholi ubadale thina ngoba siwafundayile ichurch. Hallelujah. Ina shift yo 3 months no pay. Masithatha ngata 3 months ungabhadala siba cancel. Noma ngabhadala 50 years. Sekumoshakele njalo. Kumoshakele eziningi ngenxa yebantu abakususa kuJesu. Hallelujah. Kanti funa bold. Uthe madoda ngefanele nikhulumako. Njengoba nisifuna sendele kunalokho. Mina yinye isolution enganika yona. Unibisa kuJesu. Uthi phendukani lo mcabango wenu lo mqondo wendeni nawo. Ube 1. Phela khuluma nga 21 bantu umfundisi. But lo 1 obekala lapha kuneto la dikhiya. Kuyawuthi abawatshela lamadoda. Uthe madoda la mina into lemasitha ngayo uyaniva ukuthi lana sima siyadura njani. But mina ngasitha ukuthi lemukele Jesu. Ngiphendukile sithona. Ngoba la siyahola, la sithi emsebenzini, njengoba sina shift, uNkulunkulu uthembisile ngalokusuku ukuthi utawuphepha. Njengoba into yathi kanti sothi. So kungabe ngiyithi futhi ngishama onkulu. Ngokwayibona ithi yasekhaya, ibize futhi ikorekhaya. Hallelujah. But hamba lebantu isihlobo sami
lebatomisa Jesu tingacondition lonayo hamba lebantu lebatokuthola bakumise Jesu bangakuduhisi bangakususi Jesu bathi bathi noma ngabe simo sinjani noma ngabe sibona ukuthi lesimo lesi kune favor lenenteka bathi siyayekela konke sikumisa Jesu noma ngabe amathuba lamanye akhona lebeka ngaba khona ukuthi akakusida bathi siyabona amathuba lamanye abukeka amathi nawubona nemehlo enyama bathi siyathatha phakathi kwamathuba lavulekile sikumisa Jesu ngoba amathuba lawa esikhashana kunento esikhashana lesifocusa kuyo kanti kuyadlula kanti naba umise Jesu lithi iBhayibheli bekakhona intolo ukhona namhla uyoba khona naphakade haleluya kanti mathuba avela manje aphinda nyamalale nyalo kwente njani mathuba semhlabeni aphela ngoba yonke into phakathi komthundo welanga inesikhathi sayo kanti Jesu yena akanasikhathi umnika lesikhathi that is why isikhathi asemcontroli bambuza uphisa njani ngesabatha yena akanazo isikhathi sokuthi ngesabatha wena into tonke ngesikhathi lesifanele ngoba ungumnikazi wesikhathi Nelafika ukhiwani uthi mkhiwana umakhiwa awukhiphi uthi sisusela manje sephelile nawe akabuki isizini because umnikati onke basizini ikhathi lonke so uthenga abantu namhlanje lebantu sithile sifuna ukuthatha abantu sibamise Jesu umisa umuntu Jesu ngoba la usuku ungasuki Jesu but usilula ukuthi ungathatha umuntu umise enzaweni leso sithuthe kuyo wena uvamile ukufundisa ukuthi ukuthi umuntu lo uya ekulimaleni emshadweni usayakhona wena ayikho advice right lokuyichola lomuntu ngoba ukuya kuyo kulenzawo yasemshadweni haleluya kulimala kwakho ukutshela kona so that discourageka nawe haleluya praise God so akusilula ukuthi ungathatha umuntu umise Jesu kanti maybe sokuphumile kuJesu kumbuse kafiki nawe uthi umduhisa lo muntu lo but now uhleli Jesu ahleli kuwe uyakhona ukuthatha abantu obamikise kuye ekuseni waba nebantu abanjani empilweni yakho ihlobo sami ngobani ihlobo lebantu ophila nalo li-advisana ngani isombululo ningasombululo njani nanihleli nixoxa ngani nanihleli nikhuluma ngani nibonisana ngani ekuseni but amaphutha lamane ayithatha lendvodza lesimo sayo noma ngabe ma-opshila amanye bekakhona ukuthi singamsita ngale ndlela kumbe siyamisa bomsita ngale ndlela but ona akhetha ummikisa kuJesu ngoba nguye intolo nguye namhla nguye naphakade akaguquki kuyo mfana lapha emsebenzini sibongo sakhe sifana ngaba besithola wonke lama kingpilla ema-rhino poaching bekathembele umfana mfundisi bathi uSamito Sithole waseMozambique bese baze bamfonela bambuta ukuthi Samito siyakudzinga babangisana ngaye ngoba aye kulomnye baba eMozambique wamenda ukuthi lo nginefakazi bawo ngoba sathi noma sithi khemela awu nomuntu awumboni kahle la lendawo uthi awumboni bamenda ngaleyo ndlela bathi ngoba into abantu iyaphela into abantu iyaphela mfundisi ule 12 years bebambita afika charge athi 500,000 wena ngitshela ukuthi ufuna ngakho ibhejana afika ngena kasikubuza barenjalale ashaya jube athi phumele bayovuka bathole 20 ibhejana ayi-1 wafa lokuke eMozambique mfundisi ikhona i-instruction wasilela ngifa ufuna wena for 7 days la ngifele khona ulakule ndumba uyohlala 7 days wahlala mfana langa lesiqala langa lesi-2 langa lesi-3 kwangena ifoni bathi 3 million eSouth Africa sifuna ukungena ngale Hazyview Hoedspruit ibhejana lakho ngililahlile le kule belungu manje wona sithembe ukuthi camera ayiboni ungafika abantu balala wangena eHoedspruit manje belungu njaliswayo belungu abanankinga ukuthi uya eklinikhi mfaka intwana uzangathi uhabula belungu abangeni kwekhabula wasinethi nakathi kangena kutsala uphula icondition ebamniketolo sokuhlala 7 days lendumba labamsebenzela kuyo number 2 uye le
ufakazi ukuthi manje abantu ahamba aphele wasethe ngangena wangena emfuleni wahlala 3 hours belungu bathi simile la noma indoda lokuma taphupha wamani abangedulu kwakhe so yaphendula le jelo yakhe umfundisi uthi konimali lekithola mara ngibona ukuthi uhamba kwanobunga shothi nami sengifile indoda lokuma ngisathi mfundi haleluya so kunabantu abakuthatha isidingo sakho bakumise kanobunga ukuthi wena utawusitakala but lokho umuntu usiyalelela ekseni umthole afile haleluya shothi afile lethemba lokuthi letolona sefile kanti khona inkosi leyafika kuthuna leyafika kufa uma sithatha abantu sibabikise kuyo sine siyawukhona kusitakala nabo bantu batositakala nanoma ngabe simo sinjani lokho ngawendlule emhlabeni that is why sabito sithola lejele ngoba lokho lekathembena udlulile emhlabeni noma wahlala 7 days umfundisi lapha endumbeni beke kumsinde ngalutho ngoba yinto yemuntu umuntu udlulile emhlabeni bathi bantu abathathathwa bantu bamise kuJesu simo sabo Jesu tongenelela kuso ngoba yena nguye yedwa lonemandla ekunqoba tonke timo haleluya akabuka isimo singakanani ufika ngoba isimo sesika 12 years but once bonke abantu basonzela kuye afika bathasha umphetho wengubo yakhe isimo siyaguquka noma sina 38 years uma umuntu akufi Jesu afikile esimweni siyaguquka but isimo salokhu sesikhashana ujoba mnanzi isikhashana but emva lokho sekuphelile but Jesu nathi Bartimaeus bethu sakavuleka permanently so asathiki netibuko ngoba yena into yakutenda permanent akuthi kwa temporary so hamba nebangani lebatomisa Jesu bantu abafundzako esikoleni hamba nebangani lebatomisa Jesu bakutshela ukuthi impumelelo Jesu lekufundza la ufundza ungadonji maklasi ungabaleke kothishela ungenza iphambili lesithetho sesikolweni bantu labasha abantu bethu yawubona impilo into yaphambili but once wa diverta wahamba nemali batokususa Jesu simo sakho yobona siba worse than before umangala ukuthi kwende njani kule bantu babethu abasuka la sibathi seJoseph esikolweni bantu abafundela batendako le imangalize kuthishilo uthe bakugoba amakoti nabakugoba abakhwenyane ifocus seyilahlekile ngoba ufike bathola abantu le babakhipha kuJesu labanye wena wathi umbise umntwana lasombise umuntu makuthi letiko motakona ubadi mara senta makuthi kwende njani thole abantu abamkhiphe kuJesu kantsatha abantu hamba nebantu abathathu bakufake kuJesu bakumikise kuJesu utobona ukuthi la Jesu uyahlaleka la Jesu kunekuphila la Jesu kunekuhleleka ngoba umuntu asaka Jesu uyahleleka umuntu asaka Jesu uyabona umuntu osohlelekile asafana nento kwende njani bantu abafika kuJesu simo sabo siyaguquka intubo yabo iyantshintsha kwenda kwabo tinto tiyantshintsha akufana nento ngoba labantu bathethe babiswa kuJesu lokho baliphutha mfundisi le ndoda nabayitshela ukuthi sikumisa kuJesu kube ngiyo leya labo ngoba namhla likhona ihlobo lebantu lokuthi noma kuthiwa hey nasambe phela seJesu bababhenyane kancane bathi kusafuna kulungisa lokhu nalokhu bathi lento ufuna ukuyilungisa yena angathi into lunga njani manje ngoba lento ufuna ukuyilungisa akayithatha hambe la eJesu Jesu kumlungisa tonke izinto Jesu kumtazulula tonke inkinga lento lesifuna ukuyilungisa manje utobuya uye eJesu ngiyambilo bemsebenzini ngithi awuthisheba jasabele sesonweni Jesu kumele ukukhululako uthi lo mfundisi lesandla umuntu ngiyangena liviki lokulela high court manje ngibona ukuthi Jesu utangiphazamisa ngoba ngisakindlela umuntu nangathi ukuthi lanisho umfundisi awuhlanganene na Jesu manje lesandla umuntu udlile ukuthi umfundisi wabenga 34 years haleluya muthi awudlile liviki lonke ngene high court wabenga ngaki 34 years haleluya kanti ngabe uye Jesu lokho kugenelela haleluya noma ipunishment into bakhona batangeke isafana lesikhathi udamuntu ngoba lesihlahla lento kuJesu kanti awufike khona ukutaka ngiyavuma ngiyaphendvula kulelo kwendile likhotho noma ngabe into kushaya alishaya lathi sisemphendvule kulo ngoba ngiyabona angeke saba 34 years maybe kuyabangcono kunaloko
bathi muthi ngoba sihlala into Jesu yakhomba ukuthi mina nginemandla ngizoyihlala 34 years bafaka ibhotela lebufu bathi Paul uJohn president lento bakhona after 20 years ngibani president abakhona after 20 years seba mixify bathi na akuchithwa lo wona shothi funa after 20 years file yakhe yabe lo president lo ifike ihlale futhi 5 years solange kayibukile kuyibuka uthi lesenhle 25 years laba bangenile baphuma silabo kule condition ukuthi ipresident ufuna ukuyele decide ukuthi yakhipha uma ikhipha lo 24 years kanti ngaba wa Jesu before maybe boyohlala sikhashana ngoba uphendwe ngoyiqiniso uye kuJesu haleluya bakhona abatali la labasibantwana abaganile babathatha besibambise kuJesu babamise kunobunga khona laba khona Kemudian ada yang macam ay babe, nanti orang ada sekarang channel sana, yang pada orang, kali punya saya fundis, punya sebelum buat sekarang, pada ke bagai, kita ni sahaja fundis ini sejis. Dah punya fundis tapi kita, orang apa fula, bacula mutu, nanti tu mutu lagi jalan jalan kau resului, malah mutu cecah mutu misalnya tu ada, orang orang saya lagi. Lobu lona sathi sisibisana abantu Jesu marangala ina kwethi into ethambisa so hlobotam eksena sicheckeni ukuthi bantu nabetanithi sibambekisa kuphi nathi sikuphi ngoba kusilula kumsamuntu enzaweni ongayathi kusibathi bisamuntu yena wayitriva ngaze wakwathi wayitriva kuselula but ufuna kuqale kube nguwe oyatiwe lendzawo Jesu ufuna kuqale kube nguwe owatiwe ngaye uzokhona ukubisa abantu kuye uzokhona ukubona izimpendulo abakuthi abantu ngaye but angeke ukhone noma kwathi wena Jesu kuthi kunjani egameni likaJesu mfundisi